wirigiro bwakwa ntuku yaku ya Jumamosi nitete na mbere bwega ningukugwa togeni kirenteto chietu cheru tha mugwanja narua iri tariki 23 mweri ni jwenana mwaka ni jwangirigire 25 rietwa ni Maureen Kinya tukiambiria nteto iji mu biashara Moses Linchoro na iteterete kumania na miario ya ngabana mutumantu ithinkia ntuku ya igoro kiri mathiko ja mututigi Daniel Muthiani Sniper aria gavana arethiritwo akigera migambo Linchoro na arethirwe akire antu nikenda kweja nteriji chia Kabuito na kwithirwa akireta wagagia andene ya mathiko jaja na ndi Moses Linchoro ni aririte untu bobo na kuga ni arigaritwe ni miario eje ya ngabana ujo ni untu nethiritwe ari muthingatio munene kwa egita wawe Dennis Nicholas Chabare ni agutwambiria cio. Antu betu kinyarira kawira gutuma na mbeca mathiko na ya Sniper bena ntwasoro iba kumenya ni iba kuthithia iba gutuma na antu baringira kelele na mboinya baringira mutuma kelele na baringira muri kelele iba kumenya iba kubwithia miario ino ngavana mutumanto thingi araririe ntugo ya goro mathikoni ema Sniper ntere eja Kabuito ni etumite mu biashara Moses Linchoro aithirwe na marakara ndachena tawoni mumba kore antu batekaye muchamani ne no rende timu yake na woni nembegere Kabuito kuwa kwenda kula ngabana wetu atire ngabana wetu we otubatu ko ngarido ne antu na babanga onto twinde Meru County tore antu baku na wowe ngabana Meru County no batuko kake mantu ya kumenya wowe ya uma anu batai haki ni onto woni ntemya kore antu muchamani one baidia kele ategarie kele na musore okwa ntemya kore antu becha kenda murethi muteri ategarie murethi muteri imusapotete ni musapota na ginya wendo sapotere na thaingu igwe wen sapota woni ntoro ya thikari ya ikuthayu mathikoni wa mama noe Alhaji Mwendia na raugire ati mu biashara oyo Linchoro aina munda awa Sniper Linchoro ena munda ya Sniper na yokete taito ya munda ya Sniper na tolea na mochieti ya merenga hii Linchoro choke taito yonto munda ya uote karana juu na tokwela wakiri mwenda ukagambe gambare uodheri ende gamba wakikisha taito ya munda ya Sniper ego choka onto nabu akuga ndenda ntugo Jumatano akiwe Kinya mbeto kotini Meru kana maua mbete nkanji mstaka ya kuya taito lakini bwana halo haji yake ya kora nke ukatweka utekinya kotini Jumatatu nu nde kwa ntugo 14 wike kotini kenda wetekie owe kalama wenda kia ndukie nune ane mosie Alhaji Sniper untankene nwe Sniper saindira are bankena mtoto mutuma asoka ankana moroina nandi ngankanu Sniper na mto wetwa ethe Sniper kudo kwa mantomro Sniper kweko thoki kiongo mto kuwetwa kwa musibitari koroki Linchoro akiuga ende kinya koji barumere ebotheru bakonaniria ati antu obaraba umere kubethia muchi gwake ikaba atumetwe kwatongera bari bele batatu bakiwa itwabwengire mtuku mtura wa hale metu tobwengire kankwenda koira Meru hati buingo ibore iberu woro hati musyo kwa kabangira kwego nontu bwa kisiasa nandika kwenda kubwera atire antu babaraje buyoro bakiwa itwabwengire antu bakaboito tiyo bedhiria wakwa ne kundiga boye na kyobo kama tete na ngari na landi kuruta na rori te antu bakaboito kuunga hakikisha bunga mtura wenda dhia kwa kumugiri atua na kuona justice onde Meru ya Meru bangi na bwana mutuma twadhingi ngokoromba oboro swera antu bara mbacho irayere hembu justice kine ontu ande Meru nende antu beto mambo kwa kura nende asore mambo kwa kura ko justice ya antu bara ntobye bya irembu ikionekana kine ontu ere kwa okaria ngabano kwa Meru County Komagebe North Betan Class Chabare Irenjire imwe ya gukiria utungata bwogima ndene ya kaunti ya Meru na kinya kiria kariba ntere cha Kerwa na ndi sibitari ya Kerwa nethiritwe ikiruguria sibitari
kana cukuru ya urigitani nikenda gutigira arigitani baingi ne bakuoneka kiri gutigirira antu ne bakwamukira utungata. Aria minister wogima ndene ya kaunti ya Meru niwe Dennis Nethiritwe agitariria ati kinya thirikari ya kaunti ikethirwa igitirira cukuru ije nikenda gutigira arigitani baingi ne bakwamukira kithomo. Kenda gutigira ugima bwa mwiri bukuraithirwe na njira ya mwanya cibitari ya St Teresa Kiru barugurite korenja kurutana mandagitari neo St Teresa Medical Training College Kirua na mworoto gutigira nkinya ntoria Kirua gukura na nkinya njira imwe ya youth kuona wira. We are glad today as we launch officially and open the college which was approved to train Kenya Registered Community Health Nursing Basic Program, and we have already enrolled 50 students who are already on board, ready to start their lessons beginning next week on Monday. And we are happy and thank St. Teresa Mission Hospital as we realize our goal in the strategic plan to open a medical college. Itogweretwe muno twe body ya St. Teresa Kirua Mission Hospital and na twina kugwirwo kwinge ni untu bwa ntukwe gukinya inauguration of a medical training college of St. Teresa Hospital Kirua. We are very excited. Dinawete kyobo bwinge muno ati school weje ikaleta development na mawega ja maingi muno to the Kirua, the whole of Kirua location and the whole of Bore and the country at large. This school is going to be one of our icon training centers. Ikaleta mawaidha na ikongera ngugi ikongera na betu kuthoma. Mwankira thino rito 50 bakinyite cukuru ino na nara murugamiri munene wa cibitari ino ya St. Teresa Sister Agnes Nkatha rutete kirira kiriana baba akiuga. We are not just looking for a nurse. We are not just looking at adding another nurse. Ni sawa. But we are looking at that nurse that will be able, moved by love, do something to the patient. Not just as St. Teresa because we not absorb left of you, but wherever you go there should be an ambassador of love which is massive. Ikiathokera gigukinyite waziri wa ugima bwa mwiraga kaunti ya Meru ndagitari Dennis Mugambi na nkurukia kiuga bota kaunti ya Meru bagatigira bakuwata mbaru cukuru ino. Atujite aja kuga congratulations kana kongole ke management ya cibitari ije na tuge step weje yombeta kujukona ndi batito kuigwa twena gucokeria Murungu nkatho muno na kwithwa twena gintu gigucikumiria ate aja Kirua nandi aritwa bakethwa bagitrainer aja kuma Kenya kunthe bethwa nandi bakwithwa bagiproduce nurses na class kia mbere kina nurses tayari 50 baraba bakuthomera nursing na kagita kala tukwaraia na sister akumbira ninya twi thirikari county government ya Meru agatwa arito bangi 10 kenda batunya twingona ndi tumbe kwithurwa ana bara betu bena ara nture na bara batina uwezo twetho itukuba sponsor betho bakumba kuthomera school weje ko bora tukwenda kuga itunenkanire tayari cibitari cietu ithatu twi thirikari Meru county na cibitari ucio ithatu ikethwa cie training kana arito babageta inyabongo na area ke practicals ciao bakethwa bakumba kutheria cibitari cietu kuma health center monka cibitari retu Meru Teaching and Referral Hospital. Kuma gicigombunge kia Bore ngiripotera ndeto cia weru niukambitaga ki Mutegi. Aciari ndene ya kaunti ya Meru ni barombetwe gutigira ni bagukinyithia na bao banini nikenda kwambukira nchanchamo bubu nikenda gutigira ana baba batikugwatwa na mirimu iria yomba kurigirika kumania na nchanchamo gukioneka ana bainge banini batethero bagikinyithwa kirisibitari kinya kuthirikiria nchanchamo. Kirigikaro kiria mabisa bogima bathirikari ya kaunti ya Meru bathithitie na atongeri bandu agi mwanya mwanya gicikoni kia bunge kia Igembe Central bamenyithia mantu jegie nsansamo baria athira usonkoni bwao ni bonanitie gicunci giki kinene kiana gicikoni giki batithiritwe bagikua kwa nsansamo untu buri ugwati bunene kiri uturo bwao tujite ko baitana narua gitumi
kia anabeto kumta chindano atiana Kenya alibeto bakuma miaka 10 mwaka 14 kujo twitaga HPV vaccine mirimu imwe ni thirite ikiwa viral bruja polio kunenya ku onenya muntu gwati polio enya cases serious cha measles cases serious nya itwe na nya typhoid vaccine okolokera ndeta cheto tureketie kuona tutetete bwega ana beto baraba inge kwina baraba ukilirwa batemunti sindano ira babatere ku mutwa bakinya mieri 9 na kwina kinya ire ikoendelea mwana kinya 18 months mwanka kinya 59 months so ndeta cheto irionania ana beto baraba inge bareja bakamutwa sindano ira bamutawe mbere after 6 weeks lakini kuuma au ana beto bakaranja batemunti sindano iringe babatiko mutwa nikenda mwana ikinya mieri 9 aithirwa fully immunized. Iji nayo bakuwa ni ngugi ya muciari gutira mwana wawe na kwewa nsansamo ukagita we urigiria untubu na maana yana betu kwawa nchachamo nondo mwana getha ati etikinga murimo rawi abatire kurierua kayombigwa muthukia bandaye na muciari nkwire we nikenda mwana kya kwitha utimwete utimwete kanya kwa sindano eu mwana no akwire gira bandaye akure muciari no ndorekere undare akwa wa sindano manga mauro yathuka na ndo na ndakiwete na ndabati kwa china kuriera murimo wa polio so muciari ukenda mwana yakure gira bandaye kenda kwire kurubara batika ciana bo wita ku muntu sindano iba bwiri kuyuke jukumu yo na beta ku muntu sindano mapema na bakahakikisha na bakumutwa sindano cionthe ira babaterie nonto imuimu kire mere yana bau then antu bara nabo beta bakirita na nkumembe bakiwa sindano witi agirite kato kwenda obera ntukwerwa re sindano wisi agirite isindano safe na mwana batere kumuntwa kunya asiari wara bariki ndo tukubudya sensitization ke muntu wende bamenya sindano ene bati kumunta no kunya okaibwa shukuru mwana kumuntu hoteli omenyedirikare wana muntu na nekumya muntu bati kumuntwa sheria inasisitiza ama inawahimiza wazazi wahakikisha watoto wao wamepata huduma za kiafya hasa chanjo, na kwa hivyo wale wazazi ambao huenda wakaamua kutowapeleka watoto wapate chanjo huenda tukawachukulia hatua za kisheria. Dennis Mugendi, Weru Njuma, Yembe Central, County ya Meru. Itana mbere kuthingatira nteto cietu ncokerete nyuma ya kagita gati kuraja nkuretere nteto nkuruki. Keke kabeja na kamutu yake kenda nje kwitherema nekara nice siri ni mutujo nice extra premium mutindi nyagia na kamusere inyaju twena jua mbishori kuma nice rice millers mwea mogori wa kinyandu kene etia mutujwa nice extra premium nkima ya mutujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamujo muthongi na nikwetaga ugwe na nje ku nutrients na shio shabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ni imboro na imure mutheri mututujonge ni nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watuika wina kiuria yendekithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ti nice na nice extra premium. Do you want to fly to Mombasa, Diani, Dubai, USA, or any other country? Do you organize school trips or group tours? Book Christmas holidays with your family in Mombasa, Masai Mara, Zanzibar, Cape Town, or Dubai with Bush Blazers tours. For your chama or sacco, book a getaway. We allow Lipa Pole Pole. You can visit us in Meru at Milimani Business Park or contact us on 0734 561 628 or 0733 561
628. Jipange mapema, lipa pole pole. Nurekete kuthoma secondary na nuguchwa kanyaga kuongera mathomo jaku ugatega kuraja Meru National Polytechnic ere skuru ya thirikari yejanaga mathomo jankathi cieguru na ere Meru County na marija Nthiburu ujukane pa mweri jwa kenda 2025 iborugori kire courses iji Mechanical and Automotive Engineering, Building and Civil Engineering, Business Studies and Entrepreneurship, Agriculture and Environmental Studies, Computing and Informatics, Electrical and Electronics Engineering, Applied Science and Cosmetology, Hospitality, Institutional Management, Fashion and Design, Odell, Virtual Campus, Open Distance na e-learning. Nontobo nteto nkoroki turiongira business yetu main campus barabara ne Amiro gweta na nyuke ne area kuina showground kana waandike email kire registrar@mnp.ac.ke kana uringe thimu namba 0719 347 059. The Meru National Polytechnic, Technology for Innovation and Development. This is a people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months to come. Ooh, what's it? Eco on. Killer game in a matter. Reconnect now. Dial *423#. Poshmark Meru College ni kwa kanya arita bonde barabara ikete form 4 kuigwatira umenyo bwangu gechia ubundi na utea. Turi na courses mwanya ta beauty and hair dressing, computer packages, foreign languages ya French na German, cake baking na pastry, barista na mixology, fashion and design na inge nyinge. Ujukane ba mweri jwa kenda ni bwetete na mbere eja wigwatire course ye kukureo. Turiongere Ntege Plaza ngoroba ya Idhato town ya Mutindwa. Kumenya manto nkoroki turingere thimu namba 0754 244 244 kana 0700 819 685. Poshmark Meru College. Skills in marketable courses. The stage is hotter. The pressure unmatched on Next Superstar. The top 10 contestants are giving it everything they've got. Renew your subscription for 2 months on your current bouquet and get upgraded to the next bouquet for 60 days. The battle is on for the crown of Africa's next hit maker. Every performance could be their big break or their final bow. Who will rise? Who will fall? Who will win it all? Renew your subscription for 2 months on your current bouquet and get upgraded to the next bouquet for 60 days. On the move, stream every performance live on Star Times on. Star Times. Enjoy digital life. Dial *811*462# to get Psalms 23 verse 4 as your skiza tune. Psalms chapter 23 verse 4. Though I go through the valleys of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me, your rod and your support is sufficient for me. You make ready a table for me in front of my haters. You put oil in my head, my cup is overflowing. Amen. Dial *811*462# to get Psalms 23 verse 4 as your skiza tune. Ngukugwata ugeni oringi kirinteto chietu cherutha mugwanja ngicokera na chionkuruki murimo jwa kansa ni murimo jura jutabarikite bunene ndene ya nthigurune iji ya Kenya amwe na kinya kaunti-ini ya Meru ari antu baingi bethiritwe bakirombwa kwithirwa bagita kurigitwa kurio amwe na kinya kugitirwa ithimi-ini kenda murimo juju jwa gwatikana withirwe ukiamukira utungata kurio gikini gichunchi kia bithatu na kia muthia kia rugono rurwa mwanya gutura na nyimba. Kirige chunche gike kia bithatu na kia mwisho ndagitari bagutareri mbio ngoto bati kurutha kaingo tunyithanyithia kwa watu murimo uyu.
na kinya mirimo imwe ni kuretwo age ya cancer ni kuretwo chemicals imwe, and that is why nkera thikiria betu ba Weru FM na kinya ategeri ba Weru TV bamenye ati magita ja maingi riria muntu eta kurimine bwawe riria akwenda kurima ibwega akathomaga karatati kala mwandiki ndawa ira cia kugira akwejana instructions iria ejene ketra ugite ndawa waugira chukuma ukamiria nyuma ya ntuko mugwanja make sure no kuthithia tiga kugira chukuma narua na rojo no kwenda kuria kuri na ntobena mabati jara makuru jara jetagwa asbestos na ingwetikia thirikari ni created a lot of awareness ukeja kwithira by chance uba kwithira wine bati riu ndaromba uli praise mabati jau na mabati jara leo jara jetikiritwe thaiga jara tibatumire mibira kethira timwe kuro buku mama nawe tumire ni mibire ka butetheria muno ikenda tutikeje kwithira tugisambasaga murimo jo cancer especially cancer ya cervix kuria irio bia biri bikulwa na mirimo tenu kubuswa mwire kingomba kurwa no irio bia ke bia bintu ire no mekwaje no kuona kachuruka mwere no kuona kadhanda yuni irio beta na kudha maswezi mitukuino kabonda kinya kuthikura kinya chukare no kabonda kumenyeria maguru ku maswezi mari mathema mwire inya joint na mwire nyu irio bia mwire amwana bobo ameru bakuromba kwebumiria kwa wingi kuthima wa murimo eno nturira kansa yonekana mapema igatiritwa na ikabwa buru medical camp iji chithaire ideo mono magita jama ingi chicha kugeria ku identify cancer ichi mapema ndingienda kuromba antu betu pameru ponde na ara pari na kinyabara batiba meru muntu onde oreo kumbigwa na oreo kumbona nagerie to make good use of these facilities when they are available. And all the same we bring kana owahu inkwenda muthikiria wetu na mutegeri wetu amenye atiri kuthithirwa screening ya cancer terasima muntu eterereria kwina awareness meetings medical camps and so forth and so on. Lakini no ete in the hospital ya thirikari kana ya private akaereza daktari na akamwira kandeja kuthithirwa screening inyakethira antiajitwe yenda kuromba antu baigawa kwina screening bageta kuthithirwa ugaciumiria ndirasima weto thimirwe withire winayo no wite ukathimirwa ukerwa wi sawa ugwo karawize yaku utina thina anto karana ndi wigwa kwina screening urega gwita wiza kupatwa nandi tugerira symptoms chiejire nkuruki rombe ndikiri thirikari kumira na gutetheria ye baba murimo wa kansa na mono kunyithanyithia ngarama cia ndawa ino both the national and the county bakamake sure bako subsidize chemo radio PET scan na ndawa no to kemu ndawa ile tumika no to ba subsidize ndawa inu ikatuka very easy classes niti tutaboa batrita HIV HIV ya necromantu monde watuka very easy to access that services na stigma ya dhira alafu kinya service nje ya reduce subsidizer please no kona ekwetu asha watuka it is covering it no kona mbere ni ile kwa na NHF at least sha ya dhira ya mwekuru na atuma ya mukuru thaino ni yako kiwewe kivyako neko bainyiria kabisa please ka ntuba kwena murimo ujo itiritu in a different way nande sha inari irunga maira part yemwe ndaromba dirikari mono ya county ikona aje baba kanza kire manto jo jange apart from chemo iba komba provide into bira bikomba boost humanity bake ukomba kwedura kwekanto bange bombo konsinda bakeduri bakwewa jauna ndi wona kinya anto bakuru dirikari ke baganto ukona ali mwanto ale mabu dirikari ndio bakanto especially the county government tonto sha ni kurungamira part of it na guno tukuthirekiria rugono rwetu rwa mwanya ro gutura na nyimba ngaki mutegi na ngagutigana kanywa gaka cancer is not a killer disease ne kuora kedha njane tinoretere agwa ni kyukara withete come out nokona matibabu nokora jauni au no twakinyira muthe twa nteto chetu cheru tha mugwanja nga kwendera ntukwe njega ritwa ni Maureen Kinya.